Haka kat pratrik mentau nai luar arajar arpu rengkat habarok kowe katan dalam mingi kabalang Unitarian hakani ke jelaru kala raki yakani ke sengi kabaki riunget jong dengan niam kinyau yakani ke sengi kum ke sengi kabakar pangga jongki. Ya kawai ni kijing rakhe hakani ka rilom khasi jantia ka balayo bansaki hakani ka senam arhajar arpuar haka khat pratarik mentau nailur kadi kijing rakhe haka balang Unitarian nong thamai shillong ka balang ru kawai ni kishnat balang jong ka Unitarian Union jong ka than stelam ni ke India ka bamenta kadang penkre ban rakhe ya kijing dap sis pa senam Kajing rakhe hakani ka sengi kadi kelengko senam ka bashi spa lai pusan senam kenti nadok belasang yaka hak senam syajar praspa prapunyo dau babu hajam kisor sing rengkat kiwai dikirang ba bat ya ka balang Unitarian laseng nengkong hajawai hakarilum jantia kumbujulong malaka senam kani kadi ka sengi bekerpang na kebenta kirunget jong kani ka balang ka belatip kum ka balang manewai blai Bat malaka senam habapoi kini ke sengi lengkok senam la jurakhe kerpang ru daga bapenlong ya kejingnya seng kerpang bat ki wede ki program. Ha kabalang Unitarian hanong thamai shillong la saki ya kini kejing rakhe ha kejingnya seng kerpang ha kepon opai sengi. La penyat ya kejingnya seng da urang ba Gifster Shulai la lam jingnya seng da urang ba Elfren Karbitai But unong itu kana udeu Minister jong Unitarian Union of North East India, Reverend Derek P. Pariat. Bala penipu ipiang syuk-syuk kejing seng dan kejing ruain ke kenhuan jong ke seng samla Unitarian nong temai.